Good morning. Nasi ira numit ki card message hai pata email ase ko. Ado ahambada akhoi gi ira gi number se 71 leire duga color na sky blue leire ko. Ado card ki message ha ni email ase duga ngasi gi timing so ai hai chara ake. Ado crystal gi matang do aina number ai gi number khangina ko 6 ai hai petang so hai rage ko 6284012412 6284012412 sida call tawbirak pa yani ko ngasi ga hayenga sidang pung mapan dai na mari phau pagi manung da tawbiro ko hadi adugi mamang da or natraga matung da di tawbirano hadi crystal gi hangada bodo hadi atopa kaino ge di ai attend hadi kaino taw no ko only just crystal gi kamain tawra karam bashi ne na phagada ge natraga health issues le ye hadi kamaina customize tawgada ge khogada adu khatang gi oina ko hadi ngasi calling tawbirak pa ya gani ko message kum bathabado ai loina mo han bangam dra do hadi calling to the waiting le na khala se natraga pairak tre na khala se ai mo halaga tawrake ko hadi homna tawra iba number du da ado guidance se phajana pinning bai na ko hadi guidance se phajana pinning ban har gadi kamaina no hai kan crystal se hoi online de gi chen ba khot pa ma ma tawbudi tawnare ko hadi online de chen lora kan engon de mo lobo su yaw ba hadi khenara me pot to yamna keno oil synthetic oil plastic oil kan ado maina har ko ado adum ko ina hadi genuine seller aduna maina adum badagi loge genuine seller an hara gadi maina ga ai di isana thiraga isana keno tawra tawbone ko hadi ai ju online leiraga tawbo pot nate ko mingon dagi mathang tawra tawbo chuna te ai di mafam du dagi chatlaga survey tawraga hai tare pote krai krai da keno tawge ko kya thibe aba thira matung da ai semaga thagat pane ba ado hadi even aina customize tawbo se phau da moi mayang atai lei na ko influencer atai te hadi moi phau da dum inspire oiba sum yaw ba hadi customization se pak phang da bane koina online da su yeng ko ai gi da di customization yam yaw bane ko hadi customization yam yaw bane hara gadi hadi pote nga sagi aina semaisina kai hadi budget to friendly oina bagi damak to ko sida hai ta sida amma ani ahum mari manga taruk taret nung taruk ni ko taret ore taret oi taragadi nung amamoi tadi lising amamgi changda la ane ba taragadi aina sida amma sida pulab hapsalaga lising ama chama hadi adugi range tani ko yolisa hadi customize ngai hadi price hanga ko dai hayo rage ko customize ngai loina lupa lising ama chama nga tani ko aduda khitang khara keno torok podi ko hadi maximum khitang hai galab da lising am changa mangai he nung da garnet kumba di khitang tang eba ko citrine kumba garnet kumba aduduna hadi adugi lising ama changa adugi range ta dumaina lakani ko aduna tab atai di ko hadi only lising ama chama khatang ni ko aduga ama plain hairasine ko plain da so ahong bale ko hadi plain da khwai de hong ba hair ga disi se ko hadi khoi gi keno se hadi aina yoli se lupa 600 khatang ne ko sigi pot sema aduga ama ko hadi best amethyst adagi best keno hairasine ko hadi sunstone kari kra 1000 khatang ni ko sigi pot map se hadi lising amamam dagi hena keno tawde ba sigi pot map se ado seda aina haise ko hadi khena ba seda rose quartz se am khene ba seda yawri se ko si se online lai gi bane aina nawai tawdringe da pot se da kodo kadak taraga mong yam ta de yam yeng ba khang birang ne na ko ado sigi rose quartz ga sigi rose quartz ke difference ye yengo sisina aina kona se ma se depression gi customize hon gi bane ko sisi hana ado si se aina haise ko hadi loina mak aquamarine de gi kari de kara de ko hadi osidane angel aura hapamne angel aura gi kadang nungi charge lupa chani jo hum line extra lani hap traga de only just aquamarine hadi mithun rashi na traga irai pokpangai gi aquamarine shi ba ya ha na ko ado daraga di si se adum aina haise 1000 के रेंज दा लोइना मक प्लेन क्रिस्टल ngai loima 1000 के रेंज दा कस्टमाइजेशन 1100 को से दगी हेना केनो तौते को अतो फरे कार्ड अदगी अमन को हादि सिगी थबक तौर को जको ऑकल साइंस का खतंग मरी लेना बा हीलिंग मोडालिटी खंगबा मी ngai दगी ओइना लोबियु को कैगी नो हाई कान से दा को हादि आई से समटाइम्स हादि माइबा माइबी की टाइप तक तो माइना हादि उबीबा ले को हादि आई दो आई एम नॉट माइबा और माइबी को आई जस्ट हादि ऑकल साइंस दा कोइना स्टडी तौरपने ऑकल साइंस स्टडी तौर हीलिंग मोडालिटी करी क्रासुगुम मैम से तम मतुंगदा आई सिसिना सी चानानी सिसिना सी चानानी सी अदुना ने सजेस्ट तौ मतमदा हादि सक्सेस ओइबगी स्टोरी सु मैम अमा लाय को हादि पंगपी दा पोंयोन दो यंबसु नतेबा पोचिंग से को मी दुगी कनो दा ना आई कंसल्टेशन साना तौ कंसल्टेशंस की मतुंगदा हादि नंगी रिक्वायरमेंट दुगी मतुंगिना के यूज तौ यागदगे नीड्स तो हाई तारे को हादि मी दुगे अमाइ तौर तौबने को अदुदुना लेइबा मतमदा हादि ए Amazon तो होंगे Flipkart तो होंगे है बगे दुमाइना सु कनो तौदब चतब अदुगी पोतुदको खितंग खरा हाना तानरगने अदाइन तौरगा तौबिबको ऑकल साइंस हारगदि मैम सु खंबिरमने को अदि ऑकल साइंस सिना तोंगाले होगी
some maiba maibigumba na aduna tongale ko haide moi masai khara pithok charamne khoi di isagi pithorok padina te khoi di study tawra ga tarok ko nga tani ko haide tamma tamma haji phau du tamba leptri ko dum sengna dum har ba haji phau tamba leptri khoi gi keno har ne occult science astrology na traga haide khoi gi medical profession ngai se practice se lepa ya de ko adu na haide practice adu matung da bo aina mayam da share tok bangam mine ko pot sing ja do se da card se om ko tang thok chara ge ko ketang sang do khare kaina wari li ngai da three cards se one card number 1 2 and 3 ko ahamba choose so sira ani shuba se khanjra natraga ahum suba se khanjra adu ha pe ding minara se ko ahamba lai se ko haidi ideas ti mayam am le ko ngasi se ai shisu toge haibagi adumba mayam am lai adubu haidi pangthok to na le ko haidi toge na khalaga ding ngasi khallaga leba pot kumba haira sine ko ai se ai isa mo so haira sine ko ngasi do aduda chat ke smaina toge khot ke haibagi adumba mayam am le raga di just tawo bodu da hayeng gi damak ta thamgano bodu gi pot to ko ani shuba se chu ko haidi kitang ko haidi changes la ko do life to ko changes spiritual transformations am su le ko haidi lighting gi maram da haidi amuka hena na hangai le rambaga haidi ko hasik se hena ning ba manifestation gumba to bo khopa adugi kaino se daf kar hadi changjilak podo forward to kaino to sulak pa tare kai gi step se samaj nga si friday gi ritual to ge khot ki kaina khalam basu yarum basu yai aduga hadi se sena hadi spiritual kaino amma su le na ko aduga hadi something new beginning amma su oi ko nga si gi na haraga de aduga ahum so basena khatang ko hadi ai na ngai ba pot se khatang tapna lakani ko lakani khatang tapna lakani soidan de lakani adu give up to ba ya de sidana mo ado timing se ki pung manga ga minute nifu taruk tagi na pung mapan ga minute nifu taruk phang le re dagi trama thoi ga minute taruk tai na 12 ga minute kun taruk phang le re dagi ahum ga minute taruk tagi na mari ga minute kun taruk phang le re ko adagi kun taruk yam tare nga se ko adagi taret ka minute nifu taruk tagi na mapan ga minute kun taruk phang le re adagi nungdang atheng mena trama thoi ga minute taruk tagi na nongalamdai gi mariga minute tare thom le ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado makata ba video samuk ko na yeng minarase thank you